Kuzungura cyangwa kwamburwa ubwo burenganzira inkiko zibikemura gute? Kuzungura ni uguhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye. Guhera ku munsi izungura ryatangiriyeho, umuzungura yaba uzungura ku bw'irage cyangwa ku bw'itegeko yitwa umuzungura iyo abyemeye. Ese bigenda gute mu mategeko kugira ngo umuntu agire uburenganzira bwo kuzungura cyangwa bwamburwe? Ese uwazimiye nawe ashobora kuzungura iyo gifatwa nk'ukiriho? Hakorwa iki se mu gihe izungura ridafite ba nyiraryo? Inkiko zikemura gute impaka zibishamikiyeho? Ni iyihe mihango y'ingenzi ugomba kwitwararika mbere yo gutanga bene ibi birego? Kubyirengagiza bituma ikirego cyawe kitakirwa. Ibi bibazo kimwe n'ibindi turaza kubisesengurira hamwe muri iki kiganiro. Nshuti bakunzi ba P4TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye mu mpande zose z'isi, dusaba abatarakora subscribe kuyikora n'abayikoze batarakanda ku nzogera ko bayikanda kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bitabibageraho. Twabateguriye iki kiganiro mu rwego rwo kubafasha kurushaho kumenya ibyo amategeko ateganya ku birebana n'izungura. Ni bande bemerewe kuzungura n'abatabyemerewe mu mategeko? Impamvu ziteganywa n'amategeko zituma habaho kwamburwa nta mpaka uburenganzira bwo kuzungura. Amategeko ateganya iki ku izungura ridafite ba nyiraryo? Muri iki kiganiro twifashisha itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8/7/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Urubanza nimero LS/0001/15/CS n'urubanza nimero LS/0001/2021/CA, imanza zashingiye kuri iriya tegeko. Noneho ritanga imirongo ku bigomba kubahirizwa mbere yo ikirego cyerekeranye n'izungura. Igikorwa cyo kuzungura gitangira iyo uzungurwa amaze gupfa, kikabera aho yari atuye cyangwa yabaga. Iyo habayeho kuzimira cyangwa kubura, izungura ritangizwa n'urubanza rutangaza urupfu rw'uwazimiye cyangwa rw'uwabuze. Icyakora izungura ry'abashyingiranywe ritangira ari uko bombi bapfuye cyangwa umwe yongeye gushyingirwa, keretse iyo itegeko ribiteganya ukundi. Inama y'umuryango niyo ishinzwe gukemura impaka cyangwa ibibazo mu muryango byerekeranye n'izungura, mbere y'uko bishyikirizwa komite y'abunzi cyangwa urukiko rubifitiye ububasha. Ntawuhatirwa kwemera kuzungura cyangwa gufata indagano yagenewe. Uzungura wese afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga indagano. Kwemera izungura cyangwa indagano bikorwa ku mugaragaro. Iyo uzungura atagize icyo avuga kandi yaramenyeshejwe ko ari umuzungura, bifatwa nk'aho yemeye kuzungura. Kwanga kuzungura bigomba kugaragazwa kandi bigakorwa mu nyandiko. Iyo uzungura atazi cyangwa adashobora kwandika, ashobora kuvuga mu magambo ko yanze kuzungura mu gihe cyagenwe. Kwanga kuzungura bimenyeshwa abandi bazungura cyangwa bikamenyeshwa ushinzwe kwegeranya umutungo iyo ahari, uwagenwe imbere y'abatangabuhamya babiri. Uzungura wanze kuzungura afatwa nk'aho atigeze ashyirwa mu bagomba kuzungura. Ntasabwa kwishyura imyenda ikurwa ku mutungo uzungurwa. Iyo yemeye kuzungura, umuzungura wese agomba kuriha imyenda y'uwapfuye mu kigereranyo cy'uruhare agomba kubona ku mutungo uzungurwa. Uwishyuye umwenda wose ashobora gusaba urukiko ko hahamagazwa abazungura kugira ngo bishyure uruhare rwabo kuri uwo mwenda. Nyuma y'itangira ry'izungura, ugomba kwegeranya umutungo uzungurwa atoranywa mu buryo bwateganyijwe n'itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8/7/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Iri tegeko rivuga ko izungura nta buzima gatozi rifite.
Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa niwe ubazwa ibirebana n'izungura byose. Ni bande bemerewe kuzungura n'abatabyemerewe mu mategeko? Mu ngingo ya 53 y'iri tegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8 z'ukwa karindwi 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura, hateganya ko abahamagariwe kuzungura ari aba bakurikira. Ushobora kuzungura ni umuntu ukiriho cyangwa uhagarariwe igihe izungura ryatangiraga, kimwe n'umwana ukiri mu nda apfa gusa kuvuka ari muzima. Uwazimiye nawe ashobora kuzungura iyo agifatwa nk'ukiriho. Leta n'ibigo bya leta cyangwa ibitari ibya leta bifite ubuzima gatozi bishobora kuzungura hakurikijwe irage, iyo ibizungurwa bigizwe n'umutungo ushobora gutungwa nabyo. Amategeko ateganya kandi ko abana bafite uburenganzira bungana mu bikorwa by'izungura. Bisobanuye ko abahungu n'abakobwa bafite uburenganzira bungana muri iki gikorwa. Dore impamvu ziteganywa n'amategeko zituma habaho kwamburwa nta mpaka uburenganzira bwo kuzungura. Mu ngingo ya 56 y'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura, hateganya ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu yamburwa uburenganzira mu gikorwa cy'izungura. Yamburwa nta mpaka uburenganzira bwo kuzungura umuzungura wese. Icya mbere, iyo wakatiwe n'inkiko kubera ko yishe abishaka cyangwa yabigambiriye uzungurwa. Impamvu ya kabiri, kuwakatiwe n'inkiko kubera ko yabeshyeye cyangwa yatanzeho uzungurwa ubuhamya bw'ibinyoma bwashoboraga gutuma akatirwa n'inkiko igifungo nibura cy'amezi 6. Impamvu ya gatatu, wataye nkana umwana we uzungurwa, wamugiriye igikorwa cy'urukozasoni, wamwangije imyanya ndangagitsina, wamusambanyije cyangwa wamushoye mu busambanyi. Icyemezo cy'urukiko nicyo gikurikizwa kugira ngo umuzungura wemewe n'itegeko wakoze kimwe mu byaha byavuzwe mu gika kibanziriza iki avanwe mu bazungura. Gusa impamvu zivuga mu ngingo ya 56 y'iri tegeko si zo zonyine zishobora kwambura umuntu uburenganzira bwo kuzungura, kuko hari n'izindi ziteganywa mu ngingo ya 57. Ushobora kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura umuzungura wese wemewe n'iri tegeko cyangwa uwahawe indagano wese. Icya mbere, wacanye umubano wa kibyeyi n'uwapfuye igihe yari akiriho. Icya kabiri, uwirengagije abigambiriye kandi yarashoboye kwita kuzungurwa mu gihe yari abikeneye. Impamvu ya gatatu, witwaje ubushobozi buke bw'uzungurwa ari bwo mu mutwe cyangwa ku mubiri akiharira igice cyangwa ibizungurwa byose. Impamvu ya kane, warigishije nkana, wacagaguye cyangwa wangije irage rya nyuma ry'uwapfuye atabimwemereye, cyangwa wihaye uburenganzira agendeye ku irage ryavanyweho cyangwa ryataye agaciro. Ufite uburenganzira bwo kuzungura wese ashobora mu gihe kitarenze umwaka umwe uhereye ku munsi w'izungura ryatangiriyeho kwanga ku munsi yamenyeyeho imwe muri izi mpamvu gusaba urukiko rubifitiye ububasha kwambura uburenganzira bwo kuzungura ugomba kuzungura cyangwa ugomba guhabwa indagano wateje imwe mu mpamvu zavuzwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo. Uburyo iki kirego gitangwa mu buryo bw'ibirego byihutirwa haseguriwe ibivuga mu ngingo ya 56 n'iya 57 z'iri tegeko. Iyo mbere yo gupfa uzungurwa wari uzi impamvu yashoboraga gutera kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura, nyamara ntabikore, uzungura ntiyamburwe uburenganzira bwo kuzungura. Uwambuwe uburenganzira bwo kuzungura avanwa mu mubare w'abazungura b'uwapfuye. Umugabane yagombaga kubona wongerwa ku migabane y'abazungura basigaye. Uwambuwe uburenganzira bwo kuzungura abuzwa gusa kuzungura umutungo w'uwo yahemukiye, ariko ashobora kuzungura undi mutungo w'umuryango. Icyakora uwambuwe uburenganzira bwo kuzungura buvuga mu ngingo ya 56 y'iri tegeko atakaza uburenganzira bwo kuzungura ku mutungo wose w'umuryango akomokamo hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo. Uzungura cyangwa uhabwa indagano yakuwe mu mubare w'abazungura kubera kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura ategetswe gusubiza umutungo yazunguye, yarazwe
cyangwa agaciro kawo mu gihe akiriho. Amategeko ateganya iki ku izungura ridafite ba nyiraryo? Kuri iki gikorwa cy'izungura birashoboka ko hari igihe habaho izungura ridafite nyiraryo. Izungura ryitwa ko ridafite nyiraryo iyo nta muzungura cyangwa abazungura banze uburenganzira bwabo bwo kuzungura. Mu gihe izungura ridafite nyiraryo, umutungo uzungurwa wegurirwa leta. Leta igomba kuragiza inshingano z'uwapfuye hakurikijwe agaciro k'ibintu yakiriye. Aha urukiko rubifitiye ububasha cyangwa komite y'abunzi berekana ko izungura ridafite nyiraryo bisabwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge w'aho izungura rigomba kubera cyangwa w'aho umutungo uzungurwa uri. Mu gihe kitarenze ukwezi kumwe, urukiko cyangwa komite y'abunzi baregewe bigomba gufata icyemezo kigaragaza by'agateganyo ko izungura ridafite nyiraryo. Muri icyo gihe ucungwa hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko ryerekeye imicungire y'imitungo yasizwe na bene yo. Iyo icyo cyemezo kimaze gufatwa, kimanikwa ku biro by'umurenge w'aho izungura rigomba kubera cyangwa w'aho umutungo uzungurwa uri. Nyuma y'imyaka 3 ku mutungo wimukanwa n'imyaka 5 ku mutungo utimukanwa, uhereye igihe byemejwe ko umutungo ucunzwe by'agateganyo, urukiko cyangwa komite y'abunzi bisabwe n'urwego rushinzwe gucunga imitungo yasizwe na bene yo rubifitiye ububasha ruteganywa mu itegeko ryerekeye imicungire y'imitungo yasizwe na bene yo, bitangaza ku buryo budasubirwaho ko izungura ridafite nyiraryo, maze umutungo uzungurwa ugahita wegurirwa leta. Gusa iyo ibihe by'ubuzime biteganyijwe n'itegeko rigena ubusaze bitararangira, umuzungura ubonetse ashobora gusaba ko asubizwa ibintu byari byareguriwe leta. Umuzungura wigaragaje mbere y'uko ibihe byavuzwe haruguru birangira azungura umutungo wapfuye uko awusanze, hagakurwamo ibyakoreshejwe. Reka dusuzume icyo inkiko zategetse mu gukemura ibibazo birebana n'izungura. Twabikuye mu cyegeranyo cy'ibyemezo by'inkiko, imirongo yatanzwe n'urukiko rw'ubujurire mu kwezi k'Ukwakira n'Ugushyingo 2022. Turebere hamwe urubanza rwasuzumwe. Urubanza nimero LS/RC 00001/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire kuwa 11 z'ukwa 10 2022 haburana Ngoga Placide na Mukangoga Marie Louise n'abandi. Igika cya 20 na 23. Ingingo y'itegeko umurongo ushingiyeho. Ingingo y'170 igika cya mbere agace ka 3 k'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi n'iz'umurimo hamwe n'iz'ubutegetsi. Iteganya ibi bikurikira: urubanza rushobora gusubirwamo ingingo nshya iyo kuvaho urubanza ruciriwe habonetse ikimenyetso gishya kimara impaka kigaragaza neza akarengane katewe n'urubanza rusabirwa gusubirwamo. Imvano y'ikibazo: Ngoboka Jean yashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko na Nikuze Ansire mu mwaka w'1969. Babyarana abana 3. Mu mwaka w'1975 Nikuze Ansire yarahukanye ntiyongera kugaruka mu rugo kugeza apfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ngoboka Jean yashatse abandi bagore 2, babyarana abandi bana, nawe aza gupfa mu mwaka w'2000. Nyuma y'uko Ngoboka Jean apfuye, abana bagize ikibazo cy'izungura. Abana bakomoka ku mugore w'isezerano barega abo bavukana kuri se basaba kuzungura umutungo wasizwe na se utaragurishwa no kugabana amafaranga yavuye mu mutungo wagurishijwe hiyongereyeho n'inyungu ziyakomokaho. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasanze Ngoboka Jean yarashatse abagore 3 ariko buri wese yaramushakiye umutungo we,
kandi mu kuzungura buri mwana agomba guherera ku mutungo wahawe nyina nk'uko byakorwaga hashingiwe ku muco. Abana bakomoka ku mugore w'isezerano bajuriye icyo cyemezo, bavuga ko abandi bana bagombaga kuzungura muri 1/2 cy'umutungo ku ruhande rwa se gusa. Urukiko rukuru rwemeza ko nta gihindutse ku mishirize y'urubanza rwaciwe n'urukiko rw'ibanze. Abana b'isezerano bongeye kujurira urukiko rw'ikirenga nyuma y'ivugurura ryabaye mu nkiko. Ikirego cyoherezwa mu rukiko rw'ubujurire. Kuwa 16 z'ukwa karindwi 2021 urukiko rw'ubujurire rwaciye urubanza nimero LSAA 000-2018/CA rwemeza ko ubujurire bwa Mukangoga Marie Louise na Mugiramana Rosine, abana bakomoka ku mugore w'isezerano, bufite ishingiro kuri bimwe no mu izungura ry'imitungo yagurishijwe. Buri ruhande ruherezwaho umutungo wagurishijwe, bityo n'amasezerano y'ubugure yakozwe kuri iyo mitungo yasabirwaga guseswa akaba agumanya agaciro kayo. Kuwa 21 z'ukwa 10 2021 Ngoga Placide yatanze ikirego mu rukiko rw'ubujurire gisaba gusubirishamo urubanza nimero LSAA 000-2018/CA ingingo nshya. Avuga ko hari ibimenyetso bishya yabonye nyuma yaho urwo rubanza ruciriwe, bigizwe n'ubuhamya bwo kuwa 11 z'ukwa 9 2021 bwatanzwe na Rucibigango Robert na Karamba Jean Claude. Ubwo buhamya bwandikiwe imbere ya noteri, aho bombi bemeza ko umutungo uherereye muri Kagari ka Nyagatovu, umurenge wa Kimironko, byavuzwe ko wagurishijwe na Ngoga Jean Paul atari ukuri. Ubwo mutungo wagurishijwe na nyirawo Ngoboka Jean mu mwaka w'1997, bikaba bivuguruza ibyemejwe mu rubanza rusubirishwamo. Nyuma y'isesengura, urukiko rwasanze ikimenyetso gitangwa na Ngoga Placide atari gishya cyatuma urubanza rusubirwamo, kuko uretse kuba yarashoboraga gutanga ubwo buhamya bwanditse mu rubanza rusabirwa gusubirwamo mu gihe rwaburanishwaga, ariko n'ubuhamya ubwabwo atanga nk'ikimenyetso gishya atari ikimenyetso kimara impaka kigaragaza nta shiti ko umutungo uherereye mu Kagari ka Nyagatovu, umurenge wa Kimironko, munsi ya Hotel Le Printemps, wagurishijwe na Ngoboka Jean akawugura na Karangwa Charire, kuko ubwo buhamya atari amasezerano y'ubugure. Ayo masezerano ntabwo yabaye hagati ya Karangwa Charles na Ngoboka Jean, bityo rwemeza ko ikirego cyatanzwe na Ngoga Placide kitagomba kwakirwa ngo gisuzumwe kuko kitujuje ibisabwa n'amategeko. Umurongo watanzwe mu rubanza n'uyu nguyu: ikimenyetso cyashoboraga kwifashishwa urubanza rutaraba itegeko ntigishobora gukoreshwa nk'ikimenyetso cyatuma urubanza rusubirishwamo ingingo nshya. Icyo kimenyetso kandi kigomba kuba ari kamarampaka ku buryo cyashoboraga gutuma umucamanza afata icyemezo gitandukanye n'icyo yafashe izindi manza zafashwemo uyu murongo. Urubanza nimero LS/Elcom (1/2018/SC) rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 24 z'ukwezi kwa karindwi 2020 haburana Shema Charire na I&M Bank Rwanda n'abandi. Igika cya 21. Urubanza nimero LS/3/2/12/SC rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 18 z'ukwa mbere 2019 haburana muri Ndahabi Fidel na Traco. Igika cya 29. Urubanza nimero LS/00001/15/CS rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 21 z'ukwa 4 2017. Icyo gihe
haburanaga Nyamaswa Ephron na Mukamusoni Asiteri, igika cya 22. Ikirego ku bibazo by'izungura ni ukubanza kubishyikiriza inama y'umuryango mbere y'uko biregerwa urukiko. Ushaka kuregera urukiko ikibazo kirebana n'izungura agomba kubanza kugishyikiriza inama y'umuryango we kugira ngo igisuzume. Tugiye kurebera hamwe urubanza rwasuzumwe. Urubanza nimero LS AA 00026/2018 CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 29 z'ukwa 11 2022 haburana Karimba Jean Claude n'abandi na Karimba Joseph n'abandi. Ikibazo cyasuzumwe. Ese ikirego ku bibazo by'izungura kitabanje gushyikirizwa inama y'umuryango mbere y'uko kiregerwa gishobora kwakirwa mu rukiko? Ingingo y'itegeko umurongo ushingiyeho. Ingingo ya 44 igika cya mbere cy'itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8 z'ukwa 7 2016 rigena imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura iteganya ibikurikira. Inama y'umuryango niyo ishinzwe gukemura impaka cyangwa ibibazo mu muryango byerekeranye n'izungura mbere y'uko bishyikirizwa komite y'abunzi cyangwa urukiko rubifitiye ububasha. Ingingo ya 43 igika cya 4 cy'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 byerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi iteganya ibikurikira. Impamvu ituma ikirego kitakirwa n'ingingo yose isaba kutakira ikirego cy'umuburanyi tinjiye mu mizi yacyo kubera ko adafite uburenganzira bwo kurega, nko kuba adafite ububasha n'inyungu zo kurega, ubusaze bw'ikirego, kurenza igihe cyo kurega, urubanza rwarabaye itegeko cyangwa kudatanga amagarama, cyangwa harabayeho amasezerano yo kwikiranura, cyangwa iyo hari imihango itarubahirijwe iteganywa n'itegeko. Abantu y'ikibazo mu rubanza nimero LC 00613/2016 TGI Nyarugenge rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Karimba Jean Claude n'abagenzi be bareze Uwantege Rita na Karimba Joseph ko bikubiye umutungo wose wasizwe na sekuru Karimba Ferdinand, basaba kuva mu mutungo basangiye bagahabwa uwabo. Mu rubanza abaregwa batanze inzitizi isaba kutakira ikirego kuko abarega batabanje kugishyikiriza inama y'umuryango. Urukiko rwemeza ko nta shingiro ifite kuko amategeko agomba gukurikizwa ari arebana n'izungura yakoreshwaga igihe izungura rya Karimba Ferdinand ryagombaga gutangirira. Rutegeka ko Karimba Claude na bagenzi be bahabwa umugabane wabo ku mutungo utimukanwa uri mu kibanza nimero UPI 1/063/344 Kicukiro wasizwe na Karimba Ferdinand urugero rwa 1/10. Abaregwa bajuririye mu rukiko rukuru ku mpamvu z'uko basanga urukiko rubanza rutagombaga kwakira ikirego kuko abatanze ikirego batabanje gushyikiriza ikibazo cyabo inama y'umuryango mbere y'uko bakiregera urukiko. Urukiko rwemeza ko inzitizi nta shingiro ifite, ko ubujurire bwa Uwantege Rita na Karimba Joseph bufite ishingiro kuri bimwe. Runemera ukugoboka kwa Umurungeneri Murebwayire Marie Claire n'Uwimpuhwe Marie Rosine. Rutegeka ko nabo bagomba kugira uruhare mu izungura ryemejwe mu rubanza nimero LC 00613/2016 TGI Nyarugenge. Karimba Jean Claude na bagenzi be bajuririye mu rukiko rw'ubujurire bavuga ko bajuririye mu rukiko rukuru bahinduye ikirego ikiburanwa kandi amategeko atabyemera. Abaregwa nabo batanga ubujurire buririye ku bundi basaba gusuzuma niba
ikirego cyaragombaga kwakirwa ku rwego rwa mbere mu gihe kitabanje gusuzumwa n'inama y'umuryango mbere y'uko gishyikirizwa urukiko. Urukiko rw'ubujurire rushingiye ku kuba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutarasuzumye ko uwo muhango wubahirijwe cyangwa utubahirijwe, ndetse n'urukiko rukuru narwo rukemeza ko ubujurire kuri iyo nzitizi nta shingiro ifite. Rusanga kuba Karimba Jean Claude na bagenzi be bahise baregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ikirego kirebana n'izungura ry'umutungo wasizwe na Karimba Ferdinand batabanje gushyikiriza inama y'umuryango wabo kugira ngo igisuzume, ari impamvu igomba gutuma icyo kirego kitakirwa kuko cyatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Ku rubanza nimero RC 00319 akarongo 2016 akarongo TGI Nyarugenge rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku 21/3/2017 n'urubanza nimero RCA 00115 akarongo 2017 Haute Cour Kigali rwaciwe n'urukiko rukuru ku 23/3/2018 zivanweho. Ubifitemo inyungu akazashyikiriza ikibazo inama y'umuryango ikagikemura, byananirana akabona kwiyambaza urukiko rubifitiye ububasha. Umurongo uhuriweho n'izindi manza, ibibazo bireba n'izungura bibanza gukemurirwa mu nama y'umuryango mbere yo gushyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha. Iyo bidakozwe gutyo, urukiko rwemeza ko ikirego kitakiriwe. Izindi manza zafashwemo uyu murongo harimo urubanza nimero RCA 00021 akarongo 2020 akarongo SA n'urubanza ASAA 00022 akarongo 2020 akarongo SA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire kuwa 30/12/2021 haburana Ndayishimiye Albert n'undi na Gahutu Gaspari n'abandi. Hari igitekerezo mwatwungura cyangwa ibibazo mwatubaza, mwaduhamagara kuri telefone 079 08 58 217. Hari icyo wungutse kubera iki kiganiro, mwitwandikire muri comment, mukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.